Kajing le emeng jong udharmu ubedei ubar jela ubedei ru utra jong ka karkhana thangdeu yong hasalang kalapen bitar ye kinong elam jong ka Meghalaya Commercial Truck and Owners Association hak bakilalei ban khang tala sendon yakete ka karkhana thangdeu yong uwe unong nya atrok haba a jingkren hakete kesngi ulakren benyaw hadu kata ya kajing sha khnyot ben jong kitra jela ha utei udharmu tungin ngap ya ke ke ba utei unong nya atrok uyatho Kita nak liang kita bar te ngi so yo musim na du ba trekam ga ne ka sion kam tam gila ya rap ru yang ngi kumno bangin ben yo lang ya bai kali handrei arkum ga jingle jong ule try factory ne men shwa ula ya kular lang kular hi da ka jing tho jing tar hi ba uang ban ya bet be kata ka bai kit ka bai ra handrei kadang mi ki porsi mau pat udang kelak tin hi mau tentang ura uai ya ka slip baik kali arpupra kadban dawan cimya ka baik kali uai arpwei tentang uai arjar tentang uai kat praspa ru uai kat baumon ada imtre e kataru umai sudon ya ka baik kali ube ru na po face na po ying jungu te ka weng pau di susi kata mo ni anda po try jakala jong la le bahe do ne bar jela abam ur dang tre ya ka kam ka bom dei te boleh ukwa ban yaj laj ne kita ki bangi la deb ya kular deb ban ya tho Mbala alam da ki balor ini jing presiden yang sekretari te ngi kwa ban ya yaj lang ha kaju kata kalenti ka badai ban yaj kumbangi la dep pular